norueguês Thomas Handel. Levanta os dois braços, vai para a corrida na velocidade do cruzamento. A bola passou, olha o gol! Gol do Estrela Vermelha! Abre o placar o gigante da Sérvia. Cruzamento no escanteio, toque no zagueiro Tebo. Aí aquela jogada na primeira trave, que muita torcida reclama naquele cruzamento curto, mas quando... Handel ovoga puta sa ulaznom loptom. Slab centar šut, prolazi lopta, gol je, Crvena zvezda vodi. Tebo Učena na pravom mestu, iako je izgledalo kao slab centar šut, Crvena zvezda dolazi do vođstva. Roenu Guimaraešu. Lepa priložnost i gol! Tebo Učena! Sam je bil z enega metra, praktično je žogo porinil v mrežo. Tebo Učena, Zvezda vodi. Prva minuta dodatka v prvem polčasu. Frappé au premier poteau et le ballon poussé dans le but vide par Tebo Učena. Les Lillois qui étaient sur la corde raide depuis quelques minutes et qui encaissent donc ce but dans le temps additionnel. Iz kornera u sredinu, nisko u gužvu i ušlo je, vodi Zvezda u nadoknadi. Stižu gosti do prednosti, nije dobro reagirao Lille na ovaj korner, lopta ušla u tu veliku gužvu i Zvezda dolazi do prednosti. U prvoj minuti nadoknade sjajno se snašao Tebo. Nisko zagrana piłka i gol! 1-0 prowadzą goście. Najsprytniejszy w tym wszystkim był Tebo Učena. Está o canto, Handel e vai ser, aí está, golo do Estrela Vermelha, assistência portuguesa, Tomás Handel, bateu o canto e Franklin Tebo a empurrar, é o golo do Estrela Vermelha no período de compensação em Lille, a equipa de Dejan Stankovic. Подача на ближнюю штангу и вот так вот в итоге стандарт конвертирован. Гол забит, Цервена Звезда впереди, и не скажешь, что незаслуженно. Конкретно со стандартов очень остро и очень неплохо все получается у команды Дежана Станковича. Простріл на ближню із кутового, м'яч залітає в сітку, воріт, Цервена Звезда забиває всю єдину компенсовану хвилину, використовуючи нарешті кутовий і нарешті створюючи гостроту і гол у нашому матчі. Цервена Звезда виходить вперед на останніх секундах першого тайму. Handel uzak direğe gönderebilir. Birinci direğe gönderdi ve top ağlara gidiyor, gol. Orada Tebo kale sahasında boş kaldı, golü attı. Tebo Učena son vuruşu yapıyor. Kızıl Yıldız deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Ο Handel θα εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για τον Ερυθρό Αστέρα. Κακή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι μπάλα. Και όμως θα έρθει το γκολ από τον Τεμπό. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν κατάλαβε πως το πέτυχε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πανηγυρίζουν οι Σέρβοι. Na prvu stativu sada Enem, evo šanse, evo gola! Učena, Zvezda vodi! Zvezda vodi 1-0, evo tog zasluženog vodstva gostujućeg tima. Korner na prvu stativu, ali sve očigledno uigrano na pravi način. Na kraju lopta stiže do Učene, koji ubacuju gol sa nekoliko metara. Idealan trenutak da se dođe do vodstva. Draaien van Thomas Handel, Portugees. Maar bij de eerste paal verlengt en daar gaat hij binnen. Franklin Učena Tebo. En als Enem die bal nog raakt, heeft hij een assist te pakken. Hij wordt in ieder geval bejubeld.